Nastavljen napad, imaće Crvena zvezda, 17 sekundi do kraja, 63-62 za Unix. Simonović, Dangubić, Kuzmić, Wolters, Jenkins, to je zvezdina petorka. Na drugoj strani Kolom, Langford, Panin, Kajmakoglu i Panić, lopta kod Woltersa, Wolters, prati ga Panin, Wolters, okliznuo se Wolters, sačuvao je loptu, Jenkins napada preko dvojice igrača, nije pogodio i Simonović je faulirao Panića. 7 desetinki do kraja. Simonović je faulirao Panića posle promašaja Charlesa Jenkinsa. Evo još jednom gledamo ovu situaciju. Marko Banić će šutirati slobodna bacanja. Pogodio je prvo. Pretpostavljam da će namjerno promašiti drugo. Marko Banić. 64-62. Ne, dao je drugo. 10. poen Banića. Nisu zvezdini igrači uspeli da upute šut prema košu za ovih 7 desetinki. Unix dobija ovaj 65-62 posle preokreta u poslednjoj četvrtini.